Oni su četvrti D. Oni će vam izglasati knjiga, ispričati što se dogodi kad učenik ne može riješiti knjige, a ona koja je veliki D. Pogledajmo. Hrvati su došli u našu. Dosadne knjige. Tako me živci na to treba. Baš me briga za prirodu. Ova knjiga leti u smeće brzinom svjetlosti. Ali ne mogu je baciti u vaše smeće, jer će starci pobijati. Mama je onako što kopa po smeću, jer misli da je bacila nešto važno. Tako zada, pa je pas. Naše smeće definitivno nije dobra ideja. Bacit ću tu knjigu na putu do škole. Au, a koji je najbolja knjiga preko dužoka? Hej, ti malo! Ja? Da ti, da se pravi sluh. Ima li koga drugog na cestu? Pusti tu knjigu, brzo! Ne mogu, ima o čemu pričam. Nemaš pojma, a? Nemoj da dođem tu i početi te. Zašto tu knjigu galaču? Evo, slučajno nije ispala. I da te više nisam nije da bacaš knjige na ovu. Sram se bilo. To mi je nekakva knjiga. Hej, dečko, jesi ti normalno? Zar ne vidite da to maka sa smećem? Meni govorite. Sad tebi govorim. Pa ti mu stigli smeća. Odmah! Ima pravo da te smeće što god hoću. Nemaš pravo pred mojim očima. Pa ti mu stigli smeća. Znači ti te ovo metu. Evo. Sve se hoće plaćati knjigu. Tako da se plaća svu pamet, ako ovo imaš. Hajde, ostala baš na pamet. Očekao ste pobacali mnogo knjiga kad sad čistite na ulici. Slušaj, mama, ne budi drzni. U moje vrijeme nije se mogla školovati kao knjigu. Bili smo u nemašti, a sad se već prestata. Ipak sam ispustio tebe. Budi sretan ko čistiš knjigu, a ne izgledati kao iskustvo. Ja. Nije mi jasno. Zašto svi počešaju ovih roditelja, rodbine, a sve do vas? Bile svojim životnim iskustvima. Pa, da te je ovih. Halo, dječac, moram biti sa knjigu. Nije moja. Nemoj tako, vidio sam ja. Aha, baš je vidio za tih pepelja. Ne može vidjeti svoj nos na kamu. O, ti me razotrilaju. Krasno. Moj djeto, nije ti. Sve smo učili Iz vlastita iskustva. Vidiš kako ti znaš. Ovo je pravno dječac. Bravo, djeco. Možeš li da želiš da se više jedne, imaće potrebno staviti na drugu. Ovo zvuči konkretno. Hvala na uvodnom razgovoru, ali sada moram požuriti u školu. Stani, odraz me slušaju. Varno nije na ovo ona dvojica. Čudno, što mi se to danas događa? Kako god da bacim ili gdje god da ostavim ovu knjigu, ponovno mi se nađe u rukama. Još mi samo falilo da pogovori jezikom savjesti. Mrzim prirodu. Knjigo, zbog zavi. Knjiga iz prirode. Netko je bio vrijedan i učio na svježem zraku, a onda zaboravio knjigu. O, i autogram je unutra. Bruno Višnjenčević, 4. D. O, krasnih grafita. Bruno će se obradovati kad mu danas vratim knjigu. Sigurno će se jako zabrinuti kad primijeti da je nema. Sam, sigurno sam. Ne, ovo je stvarnost, tragična stvarnost. Kud može učiteljica da nađe moju knjigu? A ja budala, još se ih potpisao, sebe i razred. Koja sam ja budala, baciš knjigu, a ona ti se vrati. I tako 5-6 puta. Halo, da, Šta? Pita me sutra prirodu? Nisam to čuo.
Rekla je cura posle sata. Zašto me danas nije pitala? Kaže, to mi je još jedna obrazovna bitka knjige. Čovječe, ja sam gotova. Nisam štrebao tog godišta. Starci će me nas zapariti. Ajde Bog, moram se primiti posla. O Bože, ti si pobjedila za sada, ali čim školska godina. Hrvati su došli do naše domovine. Ja sam Galin. Ja sam Brod. Ja sam Bud. Ja sam Nestra. Ja sam Blaža. Ja sam Riba. Ja sam Nasled. Ja sam Oto. Ja sam Djede. Ja sam Jadran.
Vidno se čekate rješenje. Ajmo! Miješala nam bojice, pa sad znamo naslikati lice drage učiteljice. Pa sad znamo naslikati lice drage učiteljice. Učiteljice, učiteljice, lijepa